Meditiram, dragi moji, meditiram. Smir se. Dragi moji, meditacija, kažu ljudi, da je jako potrebna u životu. Da je to neka vrsta molitve. Da bi jednostavno kroz meditaciju ostvarili to neko duhovno prosvjetljenje i znači živjeli život bez stresa, jer jebi ga, kažu ljudi da se ne treba stresirati. Ne treba se stresirati, treba prihvatiti stvari onake kakve one jesu. Znači, mi također ne trebamo, dragi moji, uzmati znači za stvaru, nego trebamo jednostavno promatrati, gledati kako misli teku kao voda, a i mi, naravno, ljudska bića. Trebamo da se prilagođavamo svakakoj situaciji, odnosno svim situacijama. Trebamo da budemo, čovječe, fleksibilni, bar tako kažu, znači, budistički monkovi. Trebamo da budemo fleksibilni, da se prilagođavamo svojoj okolini, bez nikakvog stresiranja, kako bi što duže živjeli. Ma ne može to tako, alo, ne ide to tako, pogotovo kad pročitam, znači, da je Cvijanović optužila Konakovića da urušava odnose s Mađarskom i da ni ministarstvo nije njegova čačevna. Znači, dragi moji, danas je član predsjedništva Željko Cvijanović izjavio kako mu se ne dopada današnji potez i pismo ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića upućeno, znači, Evropskom komesaru za proširenje i susjedstvo Oliveru Valheliju, Mađaru, koji je jučer, znači, javno stao na stranu Milorada Dodika i na stranu Aleksandra Vučića i rekao da se u Srebrenici, čovječe, nije desio nikakav genocid, nego teški zločin, znači negirao genocid, i govorio da se kroz rezoluciju o Srebrenici pokušava, znači, svaliti to sve na kolektivno, znači da je to kolektivna krivica, da su za to krivi svi Srbi, znači da se to pokušava svaliti kolektivno na Srbe. Citiram Željka Cvijanovića: to je problem s bošnjačkim kadrom. Sve što je zajedničko ono bi uzurpirali. Odlučili bi u svoje ime, a onda prodavali maglu da je to u ime svi. Umjesto da kao ministar vanjskih poslova gradi, on uporno urušava odnose sa prijateljskim zemljama. Konaković uzma sebi za pravo da dijeli lekcije svakome ko ne misli kao on, kako izvan, tako i unutar Bosne i Hercegovine. To nije politika niti diplomatija. To ne priliči jednom šefu diplomatije, ali priliči nekome ko nas sve redom i to u kontinuitetu gnjavim svojim nervoznim reakcijama. Kraj citata, konstatovala je Cvijanović. A dragi moj Cvijanoviću, dragi moj Željko, pa šta radi, čovječe, Dodik? Šta radi Dodik? Zar Dodik, čovječe, svim svojim neistomišljenicima, tako bar i ti, znači, ako pogledamo šta se dešava u NSRS-u, znači, vi dijelite, čovječe, lekcije svima, svakom predstavniku, znači, vašeg naroda, svakom članu NSRS-a koji ne razmišlja kao vi. I, znači, možemo da konstatujemo da to nije politika i to, draga moja, odnosno, dragi moj Željko, nije diplomatija. Pa nije vam, čovječe, NSRS vaša čačevna. Znači, to je problem da budemo iskreni, otvoreni, srpskih kadrova. Znači, vi bi sve uzurpirali što je zajedničko. Znači, vi odlučujete u svoje ime, a onda prodavate ljudima maglu, znači, da je to u ime svih nas. Očito, znači, to sad, znači, što je Dodo juče bio u Mađarskoj, i to ćete nam sad pokušati podvaliti, baciti na maglu oči i reći, ba to je naš Dodik, očuo, čovječe, da to radi za svi u nas, za Hrvate i za Bošnjake i za Srbe. Jer jebi ga, ne treba da se prizna, znači, rezolucija u Srebrenici, jer vi tako mislite, znači, a kako vi mislite, očito je da mi svi tako onda mislimo, jer vi ste ti koji mislite, a mi smo ti, znači, koji nosamo glavu za šišanje, bar to tako, znači, po ovom izgleda. Samim time, dragi moji, nema potrebe da se stresiramo. Smirimo se, budimo kao voda. Prvi pročitajmo šta je, citirajmo gospodina Konakovića. Početak citata: zato me zabrinjava kada svojim javnim istupima insinuirate kolektivnu krivicu čitavom narodu, tako što u svojim izjavama
parafrazirate riječi Aleksandra Vučića. Njegove izmišljene teorije zavjere su usmjerene da destabiliziraju odnose u regionu i skrenu pažnju sa teških pitanja sa kojima se Srbija trenutno suočava. Preuzimanje retorike onih koji medaljama nagrađuju presuđene egzekutora genocida nepovratno vas stavlja na mračnu stranu historije. Kraj citata. Slažem se, čovječe, sa sve jednom njegovom riječi. Znači, lik je izjavio da se u Srebrenici nije desio genocid, nego da se u Srebrenici desio zločin. Negira samim time otvoreno, tom svojom izjavom je negirao genocid koji se desio u Srebrenici, ali također, kao što sam već rekao, je stao na stranu i rekao znači, da se u Srebrenici nije desio genocid i da neće da podrži usvajanje rezolucije u Srebrenici. Samim time, dobro je što smo povukli znači, mlade diplomate, djecu, znači iz škole iz Mađarske i sad vjerovatno, odnosno sad nije vjerovatno, nek sigurno, znamo šta Mađari misle o nama. Znači Mađari su naši neprijatelji broj 1. Ko što Samer kažu u filmovima, znači enemy number 1, čovječe. Tako da ne trebamo puno više da se bakćemo, čovječe, s Mađarima i ne trebamo uopšte da im dopuštamo da dolaze i ulažu u našu zemlju. Znači, nemaju oni šta da ulažu u našu zemlju. Nebitno što se tu radi o novcu ili što bi se radilo o novcu ili što bi se radilo o velikim svotama novca. Mi trebamo da imamo neke svoje osnovne stavove i principe, znači i da ne idemo protiv tih svojih principa, iako će nam ponekad ti naši principi znači naštetu u životu. Ali gledano šire, znači gledano širu sliku, ti principi mogu samo da nam pomognu. Samim time, moje mišljenje, ja se nadam da se vi, dragi moji, sa mnom slažete. Mađare treba da prekrižimo, izbrišemo iz svog mozga, uma, inače da više s njima nikad više ne stupljamo u kontakt. Jer su oni, znači, na strani, nećemo reći naših neprijatelja, nego na strani onih koji falsificiraju povijest i koji su odani šetanu, vragu, đavlu i laži. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, koji svaki put, ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe što više ljudi. Ako već niste, zapratite kanal, znači stisnite to preplace, dugme to vas, dragi moji, ne košta ništa, to je potpuno besplatno. I do idućeg gledanja i vidim se.